Might be dangerous. You first. Hvala lepo, baš ste ljubazni. I'll have a look around. Wait here. Smijem da najavim. Try not to get stabbed. That's good advice, thank you. Dame i gospodo, a sada veliko iznenađenje. Naš kralj! Glava ga boli, a možda mu je postala preteška, šta mislite? A šta